Poglavlje 3. Unutrašnji glas. Pronalaženje svoje istine. U zagušljivoj tišini biblioteke, među hiljadama knjiga koje su čuvale tajne mnogih života, sedela je Tamara. U svojim ranim 30-ima Tamara je bila uspešna advokatica u velikom gradu, ali je osjećala duboko nezadovoljstvo i nemir. Njena karijera bila je blistava, njena posvećenost neupitna, ali svaki dan je završavala sa osjećajem praznine. Naizgled je imala sve do prestižnu poziciju, udoban stan, društveni krug, ali nešto je nedostajalo. Tamara je odrasla u porodici gdje su pravila i očekivanja bili jasni. Njen otac je bio sudija, a majka profesor prava. Od malena je bila usmeravana ka pravnoj profesiji, iako je u sebi gajila ljubav prema pisanju i umetnosti. Sjećala se mnogih noći iz detinjstva kada bi, umjesto da uči pravne termine, pisala poeziju i crtala prizore iz mašte. Ali te želje su bile potisnute, zamijenjene ciljevima koje su joj drugi postavili. Jednog prolećnog dana Tamara je naletela na staru beležnicu dok je pretraživala police u biblioteci. Bila je to njena beležnica iz srednje škole, puna stihova i crteža. Otvorila je prvu stranicu i osjećala kako je preplavljuju emocije. Njene riječi, njene misli, bile su tu, sačuvane kao tragovi nečega što je davno zaboravila. Dok je čitala svoje stare zapise, osjećala je kako joj srce brže kuca. Ti stihovi su bili njen unutrašnji glas, glas koji je bio utišan godinama. Tamara je shvatila da je dugo ignorisala svoj unutrašnji glas, prigušujući sopstvene snove u korist onoga što se od nje očekivalo. Odlučila je da potraži pomoć i razgovara sa nekim ko bi joj mogao pomoći da razjasni svoje misli i pronađe svoj put. Na preporuku prijateljice zakazala je sastanak sa Dr. Anom Petrović, renomiranom psihoterapeutkinjom poznatom po svom radu na polju lične transformacije. U tihoj, prijatnoj ordinaciji Tamara je započela svoje sesije sa Dr. Petrović. Na prvom sastanku Dr. Petrović ju je pažljivo slušala dok je pričala o svom životu, svojim uspesima, ali i o osjećaju praznine koju je mučio. Nakon što je Tamara završila, Dr. Petrović je postavila jednostavno pitanje. Tamara, šta je to što vas zaista ispunjava? Šta je ono što vas čini srećnom? Tamara je čutala nekoliko trenutaka, razmišljajući o odgovoru. Pisanje, rekla je konačno. Pisanje i umetnost su uvijek bili moja strast, ali nikada nisam mislila da mogu time da se bavim ozbiljno. Zašto mislite da ne možete, je pitala je Dr. Petrović. Šta vas sprečava da pratite svoj unutrašnji glas? Tamara je uzdahnula. Osjećam pritisak očekivanja. Oduvek se od mene očekivalo da postanem pravnica. Nisam želela da razočaram svoje roditelje. I sada, kada sam postigla taj cilj, osjećam kao da živim tuđi život. Dr. Petrović se nasmešila blago. Tamara, svi mi nosimo određene maske i ispunjavamo uloge koje nam društvo ili porodica nameću. Ali, kako biste se osjećali kada biste živjeli svoj život, onaj koji vas zaista ispunjava? Tamara je zatvorila oči i zamislila sebe kako piše, kako stvara umetnost. Osjećala je olakšanje, radost i slobodu. Osjećala bih se živo, rekla je tiho. Vaš unutrašnji glas zna šta je najbolje za vas, nastavila je Dr. Petrović. Važno je da ga osluškujete i da verujete sebi. Pronalaženje svoje istine je putovanje koje zahteva hrabrost, ali je to putovanje koje donosi pravu sreću i ispunjenje. Tamara je počela intenzivno da radi na sebi. Počela je da piše svakodnevno, bez očekivanja i pritisaka, samo za svoje zadovoljstvo. Otkrila je ponovo radost stvaranja i osjetila kako se njen unutrašnji glas sve više budi. Počela je da deli svoje radove sa prijateljima i porodicom, a njihova pozitivna reakcija joj je dala dodatnu snagu. Nakon nekoliko mjeseci, Tamara je odlučila da napravi hrabar korak. Podnela je ostavku na svom poslu i odlučila da se posveti pisanju i umetnosti. Bilo je to zastrašujuće, ali i oslobađajuće. Osjećala je da konačno živi svoj život, slušajući svoj unutrašnji glas i pronalazeći svoju istinu. Njeno pisanje je brzo privuklo pažnju izdavača, a njen prvi roman je postao bestseller. Tamara je pronašla svoje mjesto u svijetu, mjesto koje je uvijek bilo njeno, ali koje je morala ponovo otkriti. Postala je poznata autorka i umetnica, ali je najvažnije od svega bilo to što je pronašla svoju sreću i ispunjenje. Kroz Tamara priču naučila je važnu lekciju, unutrašnji glas je naš vodič, naš saveznik. On zna šta je najbolje za nas, čak i kada mi sami to zaboravimo.
Pronalaženje svoje istine zahteva hrabrost i upornost, ali je to putovanje koje donosi pravu sreću i ispunjenje. Tamara je nastavila da piše i stvara, inspirišući druge da slušaju svoje unutrašnje glasove i prate svoje snove. Njena priča postala je primjer mnogima, dokaz da je moguće pronaći svoju istinu i živjeti život ispunjen svrhom i radošću. Kroz sve izazove i prepreke, Tamara je naučila da je najvažnije biti veran sebi. Unutrašnji glas je taj koji nas vodi ka našoj pravoj suštini, ka životu koji je u skladu sa našim vrednostima i željama. Slušajući taj glas, pronalazimo svoju istinu i ostvarujemo svoje pune potencijale. I tako je Tamara, vođena svojim unutrašnjim glasom, pronašla svoju istinu i živela život ispunjen radošću i svrhom. Njena priča postala je inspiracija za mnoge, dokaz da je moguće pronaći svoju istinu i živjeti život koji je zaista naš. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.